Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for standing by. I'm doing Utando's Tempe review. It's about Makumalo and Makwabe. Makumalo invited Makwabe to come for a dinner so that they can celebrate her new baby. She bought herself a new brand car, the black BMW. Yo, abantu banemali. Yo. And then Magwabeke afitla kwa she congratulated our Bargimang Makumalo, and she said Makumalo always we are Mergong early in the morning and she came back home late, so she's glad that she bought herself something and she's celebrating her hard work. Dabore atamaye I am Mergong early ebile abua lata. It shows gore she was doing something big and I think the narrative that people are spreading about Magwabe, I think it's wrong. Magwabe o bontšha e le gore ke motho e leng gore o soft, and if she doesn't like something she always speak about ntho e leng gore ga e rate, and wa apologize if she did something wrong. For now I think she's soft. And again, hold the grudges, or like she was fighting with Makumalo before about the kids, Papa Makumalo, but now she forgave, they forgave each other, and Batabile. So Makumalo really upela reka dikoloi, but she didn't celebrate any car. So now Unaganaore is the right time to celebrate her new car. Maybe something big is gonna come up. So wow, Makumalo. And Makumalo ga usually ke mogotsi wa Makwabe after ile gore Maqele o ganne gore a ka ba mogotsi ya gagwe, and she denied to go to her wedding celebration, and that's where their relationship e fedileng gona ba thoma gore o mongwe a ye kwa o mongwe a ye kwa. But le go le jwalo ge ba go shetse ba nyaka go bolela ka monna bona ba kopana, and Makumalo arranged leeto so that they can celebrate Baba Mseleku's birthday. And they were all happy. Be go se ne le motho e leng gore o kwatile ntle le gore e be gore Sne was not happy about Mseleku family. And one thing e leng gore ga ke rate ke lebeletseng ko gore why bad shupa Sne a noši ka diphošo tša gagwe. E ka ba ile gore bana ba bang bona a gona le diphošo tše e leng gore ba di dirile. I mean, Sne le yena, she's not perfect, I know, but bana ba bangwe I think le bona di gona tše e leng gore ba di dira, but they don't speak about those things tše e leng gore bana ba le ba di dira. They are always saying Sne this, Sne that, Sne that. I think gore ke bona gore a lle ke ka lebaka la gore ga go bolelwe ka motho. So ke ntwe e leng gore e dira gore mohlomong a felletše a gopola ka gore ge nkebe mmago a le gona dilo tše di diragalang ka be di sa diragale. Gore motswadi o mongwe le o mongwe o back-upa ngwana gagwe, so Sne o hloka motho e leng gore o tlo mo fa back-up a re no le seke la bolela ka ngwana ka so Sne a go ka mogo Sne this, Sne that. Ke se e leng gore mohlomongwe ke sona se mo hlakahlakanyang se mo dirang gore a felletše a tšea di-decision tše e leng gore ga se tšona. Ke nagana ka mokgwa Baba Mseleku o phela re Sne o bolela maaka, Sne o dira dilo tše di tšweleng tseleng, mara what about other kids? Maqele a zanka a mention gore bo Owame they were saying ba nyaka go tšea o mongwe wa bona o file ka lebaka la gore o file monini
phone o nyaka phone ela back ka gore monini ba tlo mo rekela keyboard. Go bo go bolelwa ka snare because of snare a gone le motho e leng gore o tlo mo lwela. So go hloka motswadi go boima, hloka motswadi go boima ka gobane a gone le motho e leng gore o tlo go bolelela, wena o tshwanetse gore o ipolelle, and snare ga e polelle walla go thoma go bolediwa se sengwe se sengwe ke gore o tse gore ke nnete goba ke maaka le ke gore mo go mmo wa the blame mo go mmo. But ye nngwe ke taba go hloka botswadi, go hloka batswadi. That's my 5 cents for Uthando Nestembu. A ke tsebe gore lena le reng ka snare. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Ta-da.